1. decembar 2020. godine. Pandemija. Reč godine. Američki izdavač rečnika engleskog jezika, Merriam-Webster, je objavio reč 2020. godine, pandemija. Ovaj izbor reči nije slučajan. To je najtraženija reč ove godine u rečnicima. Skok pretrage za rečju pandemija je počeo 11. marta ove godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija objavila pandemiju. Skok je bio čak 115,806% u odnosu na isti dan 2019. godine. Definicija pandemije u Merriam-Webster rečniku je izbijanje bolesti na širokom geografskom području više zemalja ili kontinenata koja pogađa znatan deo populacije. Koren reči je grčki od pan, koji znači svi ili sav, i demos, što znači narod. Reči godine u prošlosti. 2019. za reč godine proglašena je oni, 2018. reč godine je bila pravda, 2017. feminizam, a 2016. nadrealno. Vokabular. Izdavač, a publisher. Rečnik, a dictionary. Najtraženiji, most sought after. Objaviti, to announce, publish. Izbor, a choice. Slučajan, accidental. Skok, a jump. Pretraga, a search. Početi, to begin. Svetska zdravstvena organizacija, the World Health Organization. Odsto, percent. U odnosu na, in comparison with, compared to. Izbijanje, an outbreak. Bolest, a disease. Širok, wide. Područje, area, region. Pogađati, to affect. Znatan, significant. Koren, a root, stem. Pravda, justice. Nadrealno, surreal.